chisee salaata asriidhaa salaata guddoo salaata wusxaa jedhan san baga rabbiin jama'aan nu salaachisee sa'aatii kanaan nu ga'e. Nuti garuu jaalala obbologummaa jaalala rabbiidhaa isin jaalannaa. Wallahi dhugamaan isin jaalannaa, rabbi isin haa jaalatu. Alaa kulli haal seenaa kennaa kasabtiif gidi sanbata har'a mata dureen isaa maal jedha? Mata dureen isaa subulun shattaa jee aboo. Karaa garagaraa maaliif? Limuwaajahati da'wa. Fuuldura daawwaatti ammallee tiniin deebi'anii fuula daawwaa dhaabatanii fuula nama daawwaa godhuu dhaabatanii itti cooruufa kanatti haasoyna. Karaa garagaraatiin daawwaa kana akkamitti dhaabnaa? Daawwaa Muhammad kana haasawa Muhammad kana akkamitti ofirraa dhaabnaa alayhi salaatu wassalaam jedhaniit maarree tiniin tooftaa mala baafatu itti dubbanna jedhanadha. ولما انتهى الحج حجين جيفمي جنان وسمني حجي لا جيفمي جنان وعادت قريش إلى بيوتهم قريشي غرمنا في ديبتي جنان واطمأنوا سبتي جنان رقاتي جنان غرمنا في ديبتي كأنهم رأوا جيانا بو أكوان أرغتي جت قريشين كأنهم رأوا أكوان أرغنيت مال أن يعالجوا هذه المشكلة yaaluu ammalleetiniin akka waan yaa arganiiti jedhe yaaluu yaali fala wayii akka waan argatteeti jedhan falli sun maal mushkilaa waan nutti dhufe waan Muhammad nutti dhufeen kana fala goona akka waan jetteeti jedhan manat deebitee allatii abboo nasha'at li ajli qiyaami rasuulillaahi mushkilaa argamte kana galtee argamte kana sababaa rasuulli rabbi ittiin dhaabate kanaaf akka waan yaalii argattee wayiiti jedhan maali suni jennaan لأنه رجل مشهور بالدعوة إلى الله رسول ربي كما دعوة دابته جنان إلى الله وحده وانسان قبرني راغر ربين توكوچوم ساجچوت نبي وامي جنان ففكروا تين تلمن في التقلني واستشاروا مرية نبو مرتنو ورد قريشي من في مرية جان ثم اختاروا ايغاناني فلتن مال فلتن سبولا شتى كرا غرغرا فلتن مال يجو لمواجهة هذه الدعوة فولة ديبو دعوة نبي محمد كان عليه الصلاة والسلام والقضاء عليها إنك جيسي نجرو دنيا تنرهم في النججو مرية تنجي نبو دعوة مكانا لفات أبا مسيف نججا أبا ممالي ربي والإنجير أقربا نذكرها مي آيات إن دبان نيسيتنا وانجري مرية تيادبان نجبان كتابة إما يلي بإيجاز قبابنا دبنا وان اتعانو كان كيسة مي وانجر مريئتيتنين دعوانا بمحمد كان لفاكن نجبت كان قبابنا دبنا مي جاكس هاجان الأول إن درادا مواصلة السكرية شورا مكان والاتهامات سنو والاتهاء سنو إما شورو نيجان والاستهداء والإكثار منها اتنها شورو مكانها قدس والإنجان والقصد من ذلك والنسان كان يادنيف مالك قصد نساني أميلي نساني كان تقزيل رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول ربي أبوتي كيسو فكنا قواني برا والمسلمين مسلم توتا الليتي كيسو فكنا قوان نرغتني ورمكنا نرغتني رسول ربي بيچادا أكا ويتساني أكا وليد آمني وروادا وانا مقود إما تكيسا إما تفتن akka waytasanii agarraa ittuman jiranii warra online irra qaraasisu kanallee akkanumatti koomatti itti katabaan jiranii iman tuffanne balu maal beeka jedhanii waliin tuffanne ilmi namaa keetumatu si tuffatallee bara kama gandaa kanas si tuffata ganduma bara ayyettamme isin ganduma si tuffata bara waluhu manuma keessaanii bara ani ammoo wallahi agafe awwaa fedhan jedhanillee daawwaa karaa rabbiitti himurraan deemu awwaalamattiin aaruu dhageettanii an sheekaa roobee waalamattiin aaru wallahi waalamattiin aaru waalamatti suni maali tokko nama wallaalattiin aaru wallaala namaatii fi harreettiin aaru irra baliinni harree jedhan bara sifa hadiisa kana keessatti wayta rasuulli rabbii dubbatu namtichi rukuu dura gadi jedhu akka harreeti jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam imaama dura harree jechaan balaadaa jedhan wanta akkam beektu an kanaaf waalamattiin aarre wallaalaa fi harreettiin aaru wallahi namni siin jedhullee warruma biyya keetiiti
namuma keetitu waasiin jedha si isuma si tuffata yeroo awwala maal jettameeshi ani nama waan jedhu marayyuu akka gaafa kaan maan binu zaa'idaa nama jedhamu jira jaa maan binu zaa'idaa kun hiyyeessa irra booda akira hiyyeessarraa uffanni inni uffatu gogaa re'ee uffata jaa caammaa barabaasoo kana godhata barabaasoo keessan kana beektanii gaaf tokko namni wayii itti dhufe jedhan zamana inni daanyaa ta'ee akka kiyyaa kana barcumaa wayii irra taa'e daanyaallee miti an daanyaa wayiitillee miti barcumaa akkanaa irra taa'ee jennaan mootii ta'ee jennaan ilmi rabbii dhaalee mootii wayii ta'ee jennaan beekaadha aalimaa barcumaa isaa irra taa'u biyya isaa gandaan dhuurfateetti dhufe ataskuru yaadattaa jedhee yaamaan gaafa ammallee kootiin kee kootii re'ee uffattu sadii yaadattu gaafa caammaan kee caammaa barabaasoo san hin beeytu ati gogaa ammallee tiniin gaalaa uffattu san eeni yaadadha jedhee dheerii yaadadha bara ummata keessa salphisuu barbaadeen eeni yaadadha har'a hoo yaadattaa gaafa ammallee tiniin barcumaa kanarra ol gorte eeni yaadadha yaa ilma haati isaa hiyyeessaa jedheeni bar biyya keessa ja'anii bar salphisumaaf warruma gandaati bar yaa nama haati isaa hiyyeessaa waanuu kenni amma waanuu kennaaf karaa deemaa jirra waanuu kenni jedheen amma waanuu guduunfi jedheen abboo kennaa amma ginoo aftaamii taate birrii godhatte amma birrii godhatte waanutti kenni jennaan akka kiyyaaf keetii kanaaf itti bar osoo si taate qaata booksiin itti jette mee waan jiran laalaa fi kennaa fi jedheen waan inni karaa siinqii kanaan deematu itti kennee sila maanu biran turre ree jedheen maanu biran turre kana jedheen bara boo nu biran turturee xiqqoo wayiisi nu bohaarsitaayyuu jedheen ummanni ummata galtee fi ummata galtee fi ummata kanaaf si wal cirru kanaa miti kanaaf si wal nyaannu kanaa miti kanaaf si suufa walirra laallee kootii walirra laallu kanaa miti kanaaf baranii shamizii fi suufallee jijjiiradha bar maaliif jennaan gadaa kana namni amma akka kennaa kunillee yoo bakka biraa dhaqe sheekonni beekumsa qabdu darasammaa wayii yoo masgiida wayii tiniin dhayxee tiniin jette daawaa godhuu hin dandeettu yoo poolitikaal ofiin eeggatin hin argitu ati warra Ameerikaa dhufu Ingilizii dhufu sheekonni kabajurraa kabajjeet quxubaa mara irraa itti kenniti bar quxubaa mara godhi jettiin sheeticha birrii malee waan takka hin beene Ameerikaa dhufe Ingilizii dhufe uffatuma isaa laaltee quxubaa mara gadhiitiif haasawa mara maayikii jala keetti kenna darasaa asii ka uffata kiindootiin kootii homa wanni uffatee dhufu kana osoo argite sheetichi ilmii keessatti yoo beeke maal jedhan beeytanii namticha darasaa daawwaa kadhuuf ol ka'e masgiida keessatti darasama xiqqoo wayii beekumsa qabu ka uffata hin qabne daawwaa godhuuf inni ol ka'ee jennaan sheetichuma jaanii barka biyya salaachisu salaanni akkuma nama salaanni janaa'izaa jiru salaata janaa'iza jira jedhee biyyatti ol kaasaa bar biyya addaan galchuufi bar haafa caanii fi jala salaata janaa'izaatu jira jedhee bara akkama salaanni janaa'izaa hin jirre salaata janaa'izaatu jiraa jedhanii bara laa ilaaha illallah agana takka banne ummata keenna kanaaf ummanni abboo daawwaa godhaa jirtan hin deebi'inaa jechuu barbaadeeti wallaalaan homa namaan je'a haa jedhu kanaaf qasdiin isaanii warra qureeshaa kana rasuula rabbii xiqqeessuuf jedhan alayhi salaatu wassalaam muslimtoota illee xiqqeessuuf akkana gooti jedhan watawhiini quwaahum jabeenna isaanii laaffisuuf akkana jedhan alma'nawiyyaa ka keessaa iimaana isaan qaban kana laaffisuuf haramaraa itti coorutti seenan jedhan ummanni فكانوا يتهمون رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول ربي كشكا تهني جيرا كبرأة مال برأة بيتنيس بأنه رجل مسحور نمتيجي كن نمتيجي فلفل ميولين جت يونا بين أرجت كراكي ست فلفل ما جتين أبوه شاعر ويلسا جتين يو اترفت رسول ربي عليه الصلاة والسلام مجنون مرات جتين بر كربي قرآن كيست نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت تنتان محمدك يو بنعمة ربك سبب ربك نعمة سرت أولون طول سرت أولوتين سبب ربك رسول سيقولوتين بمجنون مراتون تانياتي مراتو سيناجت ملي ورديا جاء ربي الردبتا قاهنون أبورا قاجتيني بر ياتيه الشيطان شيطانة تتروف جتين أبو ساهر كذاب جتين فالفلا اللي كجيب اللي جتيني برا مفتر متقول جتيني افبرا اومي كجيب افبرا اومي هفه جتيني برا انينا جتيني برا هفه مال جتمئش كان رسولا جتي برا عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من التوان وان كان فكات رسول ربي تنجاني برا بو والشتائم وان الربا تنجانيني برا بو
ما يونو أرف سمالا جاك أمنا ريب بان فيدي وانا جد علامة تناروا والله والله لا في والله لا ننجري في هرد تناروا وكانوا إذا رأوا يو نبي أرغن أكنا جانبو تهاني جرى نسان يجيء رسول ربي كدوف ويذهب كديم يو أرغن ينظرون إليه إلا لنغم نبي نظر الغضب جاء أبو لالش دلنسول على الرسول ربي عليه الصلاة والسلام والنقمة لالش أمالتني والنقمة لالش جيب بعد على الرسول ربي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى أكما ربي نلتهج إمالجا ويكاد الذين كبروا لياتني جرى وري كفرنج ربي يزلقونك سموچو چيسوت إجان سفودوت أبو كانت والسلال تبر أبو جلاء أبو بأبصارهم أبو إجا إسانيتين سموچو چيسوت لياتا لما سمعوا الذكر ويتم قرآن تقرأت أغاين كان ستفتني ويقولون إنه لمجنون إنجان جاء محمدي كان مراتو جان إنجان هل دادت والنبي ننجان ميتو سنجان مي تيميتي همي داوا جيس وان بيتي حاجت ورد بيالي وان بيتي سين حاجت جيس وكانوا إذا رأوه ويتنبيك إن أرغن تهاني جريا يتحكمون به كي تجور الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن جانين هذا الذي يذكر إذا كان كدبة سن أبو آلياتكم آليا كيسان كواهي آليا كيساني واني سنقبر تندبة سن إذا كان جانين بر وإذا رأوا ويتأرغن أمو من كن ضعفاء الصحابة للافتوت صحابة ويتأرغن كأكا بلال بن رباها فا كأكا سهيب الروميي فا كأكا مار بن ياسر فا كأكا زيد بن ثابت فا كأكا زيد بن حارثة فا يو أرغن مثل الله فا كان مال جانين بيتاني قد جاءكم ملوك الأرض موتوتين أرضي رفتك جانين نبي كينن تو إسنتو موتي تاجي برغنا شامين اللي موتني رومين اللي چبستني غنا موتين أرضي يو إسن تاجي رسول رفتك موتوتين أرضي جانين براتي أرن هؤلاء من الله عليهم ورما كان كربين الرتك أنا نئت ولا الرتك أولي جانين من بيننا جدو كأنتي أصونو جرو أصونو وري هفتامين جرو أصونو وري فيلا أبو جرو أصونو وري وركي أما اللي فتاة وركي رفو جرو تنين ربي يولي تنين نكيسا فودي تنين ربي تولا رتي أولي تنين جانين بربو وكما قال الله تعالى كما ربي نلتهي جي مالجا إن الذين أجرموا ورون يبوتنين بديد لغنج ربي كانوا من الذين آمنوا يضحكون ور ربي تي أماني راك كل فانتهاني جيرا نبو أجلالني أكا بلال أكا سهيبي فا إتي كل فانجانبو وإذا مروا بهم يو إساني ردفن ويتكرات ما يو إساني ردفن أكا بلالي فا أكا سهيبي كن فا يو أمتا قرقودا كان ردفن يتغامزون أبوتني نتي جوران إنسا والقبن جريا جمتك إنسا والقبن إلا لا تنين جاني وإذا انقلبوا إلى عليم يو غرا ور من إساني دي أم بكتتا أني تتتي أسويتي ميري وري غرقودان كن برا غادي سجالة تتتي تنين أسويتي ويتغرى من إساني دي بيان أمني غرقودان كن انقلبوا فكحين هين دي بيان جئي أشيت فتا أمتكن أكا أشيت نياتنيتي وان إساني دبتا هما إساني دبتا أفانين بو وما إساني أما اللي همتا وما إساني دبتا أشيت فتا دي بيان جا وإذا رأوهم وإتا إسان أرغنمو قالوا نجان مال جان بدبو إن هؤلاء لضالون أرمي كن أبو أرم جلته كرا أبو تيساني قد إيسي أرم جلته يعني هسانج أبو أي يتميتم وقد أكثروا من السخرية هدو ميسان جاء جوراغن أبو والاستهداء بمعنى وايد جوراغن هدو ميسان ومن الطعن والتضحيق نما ورانو كرله هدو ميسان جاء أبو تنين كلفو كنله هدو ميسان جاء إتي كلفا حتى أثر ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام هذا رسول ربي اتلقى متكلبو إساكي ستي والنسان دبتن كن كما قال الله تعالى أكم ربي نلتهي جاء قرآن ساكي ست ولقد نعلم وغاني بين بر محمد هو جاء ربي بيننو نكد يضيق صدرك قمت كيسي اتجاجان بين وانسان هسان كنر بما يقولون وانسان جران كنر قمت كي انتبتيني بينا ثم ثبته إيغانا قد إدابي رسول ربي كن أبو أبسا ثبت الله قد إدابي وبين له إساء إبس ما يذهب بهذا الديك وانا مليتني ركنا رسول ربي إني كيس جروكنا وان أوف اتيمي فقال أكنا جئي وان أوف واني أتركنا كي كان سر أوف مال جئي ربي اتيمي فسبي بحمد ربك رب ما كي قل ليسياتي حالا ملئس فارستون حالا فارستون مليتني ربي كي قل ليسيابو إسالي فارس وكن من الساجدين والرم سجود قرآن راتياتي
ati kanarraan deemin jee rabbi wa'bud rabbaka rabbuma kee gabbar yabboo taayaati akal yaqiin haga duutitti si dhuftutti haga yaqiinni sitti dhuftutti rabbuma kee gabbarurraan deemin abboo asitti coortullee abboo kana jee rabbi waqad bayyana lahu eegana hin ibseef qabla daalika saniin duratti abboo maa fiihi attasliya waan ammallee obsi rasuulaa keessa jiru isa obsisiisuuf jecha rasuula obsisiisuuf jecha rabbiin quraana irratti buusee maal jeen beeytanii eeshu qaala waytuma jee eegino innaa kafeynaa kal mustahzi'iin nuti siigeennee jirra warra cooru kana muhammadii hoo jeen rabbi abboo siigeennee jirra nu warri cooru sun warra akkamii jennaan alladhiina yaj'aluuna ma'a allaahi ilaahan warra rabbii waliin taasisu abboo ilaahii aakara ilaahii biroo asawfa ya'lamuuna ganaa beekan booddee isaanii garuma kiyya dhufanii dhiisi muhammadii kiyya hoo jeen rabbi wa akbarahu itti odeesse rasuula rabbiititti anna fi'ilahu maada dalagaan isaan dalagan kun cooraan isaan sitti cooran sun sawfa yanqalibu aboo ganaa garagala wabaalan qixaata tahee alayhim isaanirratti qixaata tahee ganaa garagala ati deemi tumsi kenna si waliin deemurraan deemu jeen rabbi itti hima aboo maqaala hin jee aboo isa obsisiisuuf jecha rasuula rabbii obsisiisuuf jecha rabbii jea maal jea beeytanii alayhi salaatu wassalaam walaqad istuhdi'a dhugaa cooramee jiraa bar birusulin min qablika rusultoota siin dura ergamtetti illee cooramee jiraa bar sibichaa miti muhammadii yoo sibichaa seetaa silaati sibichaa miti bar rusultoota warra asiin duraa sanillee cooramee jiraa rabbi jedhan fahaa qaammootiin marsee jira ka billaziina sakiruu minhum warra abboo rusultoota asiin duratti cooranitti azaabni kiyya itti marsee jira abboo maa kaanuu bihi yastaabi'uun wanni isaan itti cooran sun isaanitti marsee jira tuuta tanaafillee kanumatu jira warra sitti cooroifillee kanumatu jira mee dhiisi mee jee rabbi muhammadiin gaafa badrii waan godhe argineeree rabbiin ummata akkasitti coore san mara nama 70 gurguddaa gaafa badrii haaloo irraan baaneere rasuula rabbii ijji das hin jenneere warra rasuula rabbii karaa deemuu dhogge abboo warra rasuula rabbii abboo biyyanni itti dhalaterraa abbootiniin biyya itti dhalaterraa baase san warra rasuula rabbii abbootiniin biyyanni itti dhalate itti deebi'uu dadhabe san rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam warra rasuula rabbii abbootiniin kiinnoo dil'uu gaalaa irra kaaye san warra rasuula rabbii biyyaa baase san wayta rasuula rabbii daaw'aa godhutti wace san rabbi abboo gaafa badriidhaa haaloo irraan baaneere wayaa warra daaw'aa nama daaw'aa godhu tuffattu wayaa warra ati abbootiniin kalema akkanaa jetteetiniin maali isa tuffatteetiniin jettu kalema isa beeyna jee wayta inni boggee godhatee karaa keessa deemu abboo kalema waan akkanaan dalaguu jee abboo keetumatu gadiinsi deemaa bar keetuma barcumaa si jalaa oofaa bar wayaa ummata kiyya wal jala deemuu kana haa dhiifnu wallaalummaa duraanii san haa dhiifnu eega rabbiin namarra toobaa deebi'eetiniin innuu qajeele yaa rabbi isallee baga qajeelchite karaa isaa kana naqabsiisin jettu yaa rabbi beekumsa isaa kennite anallee kennin jettu yaa rabbi darajaa isa ol fuute kana anallee ol fuudhin jettu diiniin nama diiniitiin ashoofta waan ashooftuun dhabdee nama diiniitiin ashoofta dalagaa duraanii ilaaltaati ebaluka akkanaati jettee dalagaa isaatiin ammallee isa haasoyta keeyrii inni dubbatu kanaan isan haasoytu gaafuma kam keeyrii namarraa haasoytaati ebaluka akkanaati gaafuma kam namaan jettaati eebiin keetuu waa meeqa eebii keetuu lakkaytee ammalleen dhaqqabdu eebii manamaa teetteetiniin akkanaa jettee laakkoyteetiniin ammalleetiniin haasoytaati adada nama bira geettetti ammootiniin namuma ashtaa sheenillee sheeka tuffataa sheenillee baraanummaanuu waluma tuffannaa sadarkaa walitti hin goonu yaa ummata kennoo sadarkaa walitti haa goonu uffataan walin laalina bareedumaan walin laalina ilmii namaa laala ilmii namaatiin sadarkaa walii kenna yoo tokko daaw'aa godhe alhamdulillahi jedha waan an silaa dubbadhu innillee dubbate jedha yoo tokko ol ka'ee waa dubbatu kun jala aara maal jennaan matabboon waafata sheettisha kaanillee yoo kun daaw'aa godhu maali jennaan isa jalaa jedhe ka bakka maraa silaa isa dhaabatuu qaba daaw'aa nabiidhaa barabbootiin hin martuu gahee ittiin baatee barabboo sahaabonni karaa deemaniitiin hin martuu geessanii bar atillee gahee keen geessitu aga beeytu waan beeyturraa namatti geessi walin waanyina ummata kiyya wal jalan dhaabatina alhamdulillahi rabbi isa haa dabalu jedha rabbi sadarkaa guddaan isa haa ga'u jedha maaluma isii maaluma bakka ramazooraallee keellaallee anatu maayikii qabateetiin hin dhaabata jettaati rabbiin beekumsa wal dabarsee namaa kenna ka kaanii kenne kaanii hin kennine maal jettameeti wal jala dhaabatuun kun maaluma yaa ummata kenna waan inni yommootiin hojjatu laalinaa waan inni dubbatu sallaalaa namallee waan inni haasa'u qaala Allahu azza wa jalla jedha qaala rasuulullaahi alayhi salaatu wassalaam xiqqoma badii inni isarraa argamteef facaasuuf hin deemina ummata kenna rabbi barakaa isin yaa godhu kanaaf insha Allah ijoollee teenna
abbootiin koomantii katabaa jirtu tanu jala teettu kana darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu. Ijoollee teenna dalagaa illee hin tuffatina. Dalagaa abboollee hin tuffatina. Hojii mangisarraa tanyaa takkitti maan miliyeena seennan jedhina takkitti maan bakka shimallissan teennan jedhina. Maal jettan ijoollee teennallee wallaahi waatu balleesse. Takkitti maan mana miliyeena biliyeena irraa gubbaa gadi laakkoo hin jedhina. Maali yoo biiroo qabalee kana teette maa hoo dalayde. Oromoo dalayde saba kennaa dalayde maa. Dalagaa keessan illaalinati birrii illaalinati. Birrii 500 5,200 5,500 5,200 birrii 2,000 dalagaan jedhin. Qabalee keessallee biiroo qabalee keessa hoo si galchan dalagi. Maaliif jennaan waan jarri dalaydu laali. Sabaaf hoo quuqamtu taate. Oromoof yoo Oromoo dhugaa taate. Yoo saba keetiif quuqamte waan achi keessa jarri dalaydu laali. Biiroo maraa abboo amba mataantu ta'a. Warruma kaantu keessa taa'eetinii waa barreessa warruma kaantu ciisa. Kenna hoomeeti. Birrii laal taati birrii laaliin saba keetiif yoo quuqamte waan jarri dalaydu san laali ebaluun qabna jenneenullee siin boonna. Birrii laaliin adadumaan ol guddatta. Yagiddi ati bakka shimallistaan taa'uu qabda. Yagiddi miliyeenarra laakka'uu qabda. Yagiddi ji'aanan mallee birrii biliyeena sii kennuu qabanii. Yagiddi V8 deemuu qabda. Qabalee keessa taa'e wala biiroo qabalee keessa taa'e achi ol deemu. Ijoollee teenna biiroo mara keessattuu arguu qabna. Birrii laalinaa yoo sabaaf quuqamta waan jarri zulmii achi keessatti dalaydu laali. Waan jarri waliigalteetiin hin mari'atteetiin hin jettu laali. Kana barbaannanu marrajaa nuu guuri. Waan jarri itti dalagaa jirtu waan jarri nutti mari'ataa jirtu laali. Yaa akkanatti guddannaa nu birrii laallee guddanna yoo dhugamaaf sabummaaf quubamte 2,200 dhiisi birrii 500 yoo ji'an qaxaramtee teette bakka san ebalutu bakka san jira jennanu. Wallaahi ebaluu kennatu achii qabna jenna. Mee laali ati biiroo xixiqqoo tana keessa haga ol guddatutti nama kennan arginu. Hin tuffata dalagaa tuffata. Birrii gubbaa gadi laakka'uu barate inni jalaa ol deemi yaa akii. Yaa akii beekumsa walii jalallee deemtaniitiin waliin tuffatina. Yoo tokko biiroo takka keessa taa'ee malleetiin gadi harkisina. Nuti yoo namni kun gubbatti bahee nama maraan wal taanee huccuu isaa harkifnee gadi buuf. Haga yoomii guddan. Haga yoomii Oromoon bilisummatti baan. Maal jenna bilisummaan kanaa miti wallaahi bilisummaa yoo tokko taane ammalootiin bilisummatti baanaa. Kanaaf rabbi mataallee ol nu haa qabachiisu. Yaa rabbi mataa ol nu qabachiisi. Dukkana kana keessaa yaa rabbi nu baasi. Ifna natti yaa rabbi nu baasi. Ifna natti yaa rabbi nu baasi. Diiniin illee mataa yaa rabbi ol nu qabachiisi. Yaa Allah. Yaa Allah. Wal waanyuu kana nu keessaa fuudhi. Yaa rabbi waanyuu kana nu keessaa fuudhi. Yaa rabbi waanyuu kana nu keessaa fuudhi. Namni waanyu zaatatti illee haa guddatu. Duniyaan illee haa baay'atu. Keessa huffataa beekaa keessa huffataa beekaa dalagaa keerii isaatu nyaatamaa beekaa akka ibiddi qoraan nyaachutti keeriin isaa nyaatamtii beekaa hin waanyinaamee an wannummaan isiniin jedhu hin waanyinaamee nama sanii rabbi haa dabalu beekumsallee jedha akka beekumsa qabu ka qabeenya qabullee keetuma rabbi haa dabaluuf jedh yaamee akkana jedhi rabbii wallaahi sii kenna yaa obboleessa kiyya hoo ni'imaa nama sii gadi laali nama osii olii laalini ufii gadi laalimee ka ijaan qabne jira laalimee ka harkaan qabne jira laalimee ka abootiin hin jiru duniyaa takkaan argintu jira laalimee ka dhukkubsatee siree irratti taa'u jira laalimee ati rabbiin maal si dhooggate aboo waan rabbiin si dhooggate bichaa haasoo ta'ati waan rabbiin sii kenne kanan argitu mee ija lamaan kana takkaa baatirii itti bittee beeyta takkaa baatirii si gaafattee beeyti takkaa ji'a waa qaraxa wayii si gaafattee beeyti ija tana lamaan tana ammoo gurguradho sosiin jedhanii gurgurta miliyeenaan gurgurta maa waan sibira jiru yaadanneeti waan sibira hin jirre haga ammallee haafoyteetiniin na rabbii wal dhabdu obboleessa kiyya fayyaanuu waan guddaadha laali hin bashannana yoo jette nama sii gadi laalii bashannani nama ijaan qabne jira laalii bashannani nama lukan qabne jira laalii bashannani nama harka kanan qabne jira laalii bashannani nama hagarraa masakanii olii gadi deemantu jira laalii bashannani nama hagarraa siira irratti ciiseetiniin abbootiniin aduu hawwu jira laalii bashannani kanaaf nama dhukkubsataa kenna rabbiin haa aafiyu nullee keessa dhukkubsannaa alallee nu dhukkubsannaa nummaan kunuu abbootiniin dhukkubsatatu deema tokkoon namaa fayyaan qabu bilooniin addaan yaa'ee jira biloonii tana walitti yaa rabbi nuu deebisi numaa kana abbootiniin nu sirreessii karan nu deebisi darajaa kennallee yaa rabbi ol fuudhii mucayyoo takkatu rabbi har'a guyyaa kana naddawwalte sheeka silkii keessan namannaa kennee sheeka du'aa'iitiin aan jedhanii jette ani maal qabaa miti mucayyoo san yoo quraanallee tiniin aboo shayxaanatu abbootiin biraa na raffisa jetti rabbi aboo shayxaana san rabbi sirraa haa kaasu salaatallee aboo shayxaanatu jedduunatti dhufee na raffisa jetti shayxaana san rabbi sirraa haa kaasu shayxaana san rabbi sirraa haa kaasu shayxaana san rabbi sirraa haa hijaabu kullii quraana dadhabee quraana rabbi sii haa laaffisu qurrii warra salaata dadhabee salaata rabbi sii haa laaffisu darajaa kenna rabbi ol haa fuudhu darajaa kenna rabbi ol haa fuudhu ol fuudhee rabbi gannuun deebisin warra mana hidhaa jiru rabbi
ربي هاهيكو أبو مصابين هنغفي ربي هاهيكو إجولي عربتي رمتسر ربي هاهيكو غهي ربي هاهيكو غهي ربي هاهيكو غهي ربي هاهيكو غهي ربي ها برمتوف غهي ربي ها برمتوف يا ربي برمتوف يا ربي برمتوف يا ربي برمتوف فرمان نكيتي يا ربي أتي فرني كيتي يا ربي إن مع الأسر يسرا جتة قرآن كيسد دبته